Atini aro to dolmondol khasung nugo gari rok jotono bathak jang malkhung rok nge phiaba mo tini biango thangnani bagai jama hai tiar khalai jongai min actually जों करबक साब डिभिजन नि तै दिनै जों अमरपुर पिएसओ बिरगुन्ज पिएसओ जों थानाय इनके लास्ट 5 तारिखो मकरायो जे इशु मानि तै अबनो जों दिनै थानाव थाङि डेपुटेसन नाय जिनि सार डेपुटी सेम अनिमेश सार ते एम डली मैडम नि जे स्कॉट ते बुबरंजन सार बरन स्कॉट नति सामानि तै जों बनि बागै जों डेपुटेसन दनानै थानाय nge phiaba tini mo haike korbok sub division rogui simita thangnai haike alga sub division bodak khobdak tongpi actually upor mohol ni hoite to jungno protective block hoite o block o PSO deputation dihini sajajak haifano jungkai amarpur no jungrinai chini korbok sub division ni aro chini block president chini korbok sub division ni hiro maitripura ni netrite jung aro no decision khaika je jung amarpur thangai jung PSO deputation khainai tei last chini je deputation ni copy to jungno rui rohjaka upor mohol hoite obono jung follow khai jung baksa ke thanai nge tini norok ni tam dofa haike tam dabino tei je asol norok tini deputation na thangko actually jung mokarayo je last 5 tarikho jung thangai je gathering khlaimani a time o chini deputy cm onimesh sir te chini em rongni squad no withdraw khlaijak mani tei te luku rogno bipranto khlaimani case test ako rui ge chini a jago dustbin je snamani jaga hinai borok je aroni je sarkar rok abo decision namani omosung belaino mane selangjago jate chini adc hawo jate dustbin area khlayatoi oboni tei jung tini thanai tei chini korbungni jung prai 2000 toti jung borok thanai ge gari tongo chini prai 22 hoite 25 ta gari tongo abai kana paithakoni ni sinimung bisar ani mungke block committee ni secretary bisal department